Kua whakawātea hia te whenua i Taipā. I tai atu ngā pirihimana me te kaunihera o te tai tokerau kireira i te ata nei, ki te pana i ngā kai whakatā ute i taua whenua. Ko te nuinga i wehe mai i runga i te rangi Mārie, engari tērā etahi i mauheretia. Nā te hōtaka o Marae Investigates e tehi o ngā whakāhua, i roto i te pūrongo e whai ake nei. Neke atu i te rua te kauna pirihimana i tai mai ki Taipā ki te whakamātea i te whenua. He's issuing me a trespass notice off my own whenua, and for this notice here, we do not recognise this notice. I whakatakoto nā pirihimana i nā tono whakamātea ki nā kai whakatā ute, i wehe etahi runa i te rani Mārie, engari anō mō etahi atu. Kia tauta rangi Māori whanau. I konei nā uri o Ngāti Kahu e whakatā ute ana i te whenua mo te toruwiki, kua taha atu, i runga i tō rātau whakapono, nō rātau take ake. He mea raupatu e te krauna i nā tau kimuri. Ko tō mātene hia kia haka hoki whenua mai kia mātou Ngāti Kahu. Aha koa te tū māro i tau te puehu. I whai era kaori hia ki te whakawātea i te whenua i nā tohu a te ture. I'm pleased to say that everybody stuck to what they said they would do in terms of it being peaceful and walking off the side. Te kauna tāngata i haria mai te whenua māruna i nā waka o te ture. He oi e rua haora noiho, ka hoki mai anō ki te ao mārama. There was a warning not to trespass on our own land. So that was the warning that we're not allowed to go back to Taipā. They treated us with respect, and it was all good. Felt it was okay. Kāre anō kia whakatauhia he aha te mahi atu i tēnei wā, engari te ahua nei he kaupapa anō tā rātau. We're not going to go back there, but we've got another plan in mind. Kei te whakamātea tonu te kaunihera i te whenua ina e nei, arā kei te turaki nā whare i hangaia e nā kai porotehi. Tā pare tā whai te karere. Mō te roa ngāke o te kaupapa rā, tahuri mai ki te hōtaka o Marae Investigates a tēnei rā tapu.